bang kita sur bat kita snufu yang lagi jongga bor lalu yang main penengkam hak yang bor yang lo sisa yang kita kalau itu besar nam tadi nongdin kimandin kijonga kijongfi nilai keleng-keleng tangga parti nilai kubulai bat menen ni dangwan hapo nongpo kabulong ka district headquarters jongga ribhai district nilai banai kubulai yang kipat ba bat resort nak sisa bangiyok bani sembiang bat kipat ba kumni nama kumga parti nilai baga jingadai ke jungi bopat ba kanang day tang sisin sansnem lagi tang lagi por election lagi day panang man na kapor hagi por baro kadai menang ke jingadai ke bajan hapring di nolam jama boys of the people party bat kipat ba nong song song kadai ban yo bani bendu igi nolam habagi ton kameki bat minta bon ki om nempat jukam yui bagi tagi sang-sang pertai lani kita gi nolam kindang lek bangai kumai upat ba hadian berjok wakam mani kenduru shamjien berjok banong ai kumai le segi senang ditau kani ga dikasin ke benkong ngida koe bandrung mana koe pagoi ke constituency bangai kumai ki pat ba nei mini pek kapor ke shanem ngin persang kat kabangila banle sham banle pendu ki pat ba bantoi nang ta ki pat ba kumbang ilaong te ko ki pat ba be please no ayu ki por election kile kren kile persang ban pen kami pat ba ringa snow bangai kumai ki pat ba kala yang sentrang ki kren siap dia ga jing pen kami naga jang nagamon kim siap dia ga tu ga jno unle liu ta upra marwe po parlimen unla ban liu o dong ki ba kren benjang la bijit upra marwe sang mon chuli bam saat po parlimen le MP ji kun le bam saat ukran po parlimen wa IT City Shah ki menteri sarkar ki badan hapo Delhi bat menel ai biang sebagai city yawe menteri ubadai pet ya kini ke civil aviation kama ni soto ya ke jingdon kam jong kita kikat yinsun hagane ke jela gaji uni UMP ubani ni chip om simpenan ya kapor oh udah day bandron ringkat bat ni ke parti ya ke sini ndai ka kam jong ka dawa bu day bandon po parliament namar baga session ka dangdon te namar kata daw kum ka parti ni manai kublai pi ringkat bat UMP jingi wala do umla banton ringkat bat ni hagane ke jinglang ndai ai kublai ya ki pat ba nong kersan paro banyak selama kublai kerpang ya ki dalam gijungi ki badon nagale ka district ka Giant district lagalong ka West Giant Hills lagalong ka East Giant Hills ki balai tuai shidom angni idom gelong kume dewi tongper ka wari ka hoy ni ginongalam nagatay ka Time East Giant Hills na narpo idon ni jomba tami kumaong jomba shambor kiniru kimsim lak chongtat pada tin jong election ya I ayu kilale banyak kendo ya ka board district council hangni po GHDC banyak kren ya ka ta ka jingbamyo tuop jong ginong tuai hangte apo GHDC batang hadin kato ani ka chinet jongki kalami break kata ka laipo kulur mo ka laipo kulur kaba kinong tuai district council kaya di bantu ya ketuop bat hadin kato kani haka pratarik ladang bakla jong unai tung kilalet biang banbut din bat kaya ke belajar tangkat tu kan isi kilatit ru bagala don wat kata ka pisa ka ba alpo kurtem bala plat sa district council naga forest department bat kila penpau ya kata noi kaya ke bami ni ipun banda ka kubor dawa tama utau CM ya uni nangalam jiba damewan ni rembai dawa tama nama kuya magalay kata ka folklor noi ko kipat ba the voice of the people party kam jukran kumar kam jukran songshit kam jukran puna ndrei ikren ya ka ka bangi tikna ba kalong ka badai ko kipat ba be jangan kumagalang masmani mo kumung tau siang jang dari ke CCTC unut bandaya yang ni malam jungi budi ban panma buya lambaga
hitung gumangangi bi. Mereka ni kedai. Kali kedai gaji printed. Nah, UNCS, USS, Emily, Ubarang Joint Secretary to the Government of Meghalaya. Ubri Pek yet the Forest and Environment Department. Upha as a Principal Chief Conservator of Forest. But the subject handling a release or share of royalty on minor minerals to the JHADC. Government the Jipat ya katagabha siya the JHADC. But kani gede manu ka apaw tulik jong ujulio arajar arpusaw. Government apaw kulur tam apaw kulur kab arat sampuyo jaw lais pa andrew. Kani gede kapisa kablada bantuan. Kundo gibutan pak ini kapisa. Namar balai nyete bhag hukum terekam jadi district council. Compare pada penduduk 20 menteri tang banyo bane penyikam ya kinong Kristian ni alati tajurang kunta haga jaga ban pindang getulat ye ginai kai tiat kai de suki tiat kai de sofaset tiat kai de komputer tiat kai de kai bak banyo bil pautu kontraktor ni supplier. So kipat ba the voice of the people party hagani ka prayer ka banata tato ban Krinshay ya usian janga JHADC bauri ban pamot na patba janga janda district bala utat ya gani ka pisa pada ka sarkar pada pet batu kinantay janga JHADC Kende baju syajan mengenai syakmat Wada bak tulai peki Kau kamram kau meningkale Kajang Kibatan hantai apa JHADC Lade apa KHADC Kini ban perinti kena Bagi menteri Kibatan apa district council Kende ban duk ya bertolak Ngakemau kapor bala shinti ku museum Apa KHADC Ngalakot ya ke office Ngaya ke meeting Ngalakot meeting ya ke officer Apa KHADC Bangaya tu ya ki Wanga jiwan ke jalan ni Ku museum Sampai tahun tak ke bit ke biang Ke jonga Sampai tahun tak ke bit ke biang Jong ke parti Ke jongi Ngayi kuah penangru Menyidang ke jimpakat Kum ginangalam Nam tak ke bit ke biang Jempui ke nangtrai Apa ke KHADC Bapindai Bandan kata ke jingting Bantu tulak Kata ke ke kamram Hingga kamu pernah yang ni Kinang try berpilih jong Ke district council ki kena tulak Nalor kata Ngayo jingkit Hari ni gisi Bagita Kinang simsyar Hantai apa JHADC Tet kala kewala niu Kala sang sa berian beriu Bankun Siapa Treasury Office Banten mo yaki Noi ke Treasury Office Kala le Yaka ke bentar kala bet Bantet Yaka taga pisa Siapa District Council Ko kipat babi Namar kita ketahu The voice of the people party Kumbagala keluarga pada Bagat mo ke jini Kala persyai ke bangsat Nindang akon Yaka tma persyai ke bangsat Nang ni syakmat Tatma ke jini Kala persyai ke jindok Nin hapan yakon persyai ke tma Jong ke jini Yaka tma jong ke jindok Bat ke tma ke jini Kala persyai ke jini Dombor Yaka jini Dombor iki berit Yaki lipat ba Yaki bambambor Bat ke jini Siliang Ko kipat ba Nata nga daw Niwan hungi Panong ipi Ko kipat ba Bejonga Kali ke jimjok pejuni Ya Kali ke election MP Kandai ke berkut Haga jini lenti ke jini Kali ke jimjok pejuni Ya kali ke MP election Kandai ke berkut Kali ke ditang ke jing stang Kali ditang ke jing stang Jong ke jini lenti Banyak Banwandra Ya kata ke jingga Hans nam Alpo pra Ko kipat ba Banyak banturat Ya ke bersinsar Haga ni ke jela ke jini MP election, MDC election, but MA election, kolong trik, kung menyele mare rili. Habang nila say menda yang kita kinong mare rili, uray ubane mare wen standing kong, utang besang nitong uday ban jet, uday
penting ya kata jimare hau nomare ubar. Oh nomare ubar unde ban lesting. Kenal nama bangila Tambun ude ban kampung Tambun. So bon iPad you go din. Hau nang mare ubarai. Babau tau nomare ubar unyo ban job suk. Kabangot uni nomare jungi mene MP wa Tambun. Yang haban amin tayo ni King hakimi ke banele MDC kini ban job brand ni day ban job aga MDC election hapa GHDC ini ban job big MDC election hati HDC bat ngin job second jaga tayo ke Arifra ke election Emily ko kipat babi namanya ko kipat ba niwan hapering jompi andai tang ban ai kublai Hindi bang kinturu yapi bako kipat ba wat man sya yalam bakala hakini ki lai ki saw pelikisnem wat man sya yalam bakala hakini ki kindiat belai so bangini kun ya ka MDC election kumba pila syamia hagi malam jaga voice of the people party bomba kipat ba dan kiban itu wat tayo pa candidate Dr. Ricky Hamilton ay ke Chingashan ya ke voice of the people party malagi jaga nilatan kipat ba ke ay ke Chingashan namar balik kishanya haga taga maurin jang the voice of the people party bangun ra ya ke sinshar ke karar ga khoi haga ni rigaji na daitan ga sinshar ke karar ga khoi ko kipat ba ke balapat bangun ra ya ke Chingala o minta ke sangton tiba kwa ban pensutu bakala ban kento ban jalan bakala yu patba dan jibong oh kani ke DPP uba artenle uba dan ke jimat ban pendolo ya ke district council namar balai ukwa bangan ra ya ke tagaan ke balai spa anyo puai lane ke taga artikel ke balai spa anyo puai oh kipat ba ngamna ban sutu sadaga ipat ke linti ken persang ban pensutu bakala yu patba Lala kita kibaong mga district council ke Kranber haduk kata-kata balai ke district council kena aban yarap yang patba habadan ke Cingkang ti doyong balai ke district council kena aban yarap yang patba habadan ke Cingkang Tombing balai ke district council kena aban yarap yang patba habadan ke Cingkang ti mau ti-syap kumbala-menta Pemut ba upat ba kung siya pendi kung ginawalan juga voice of the people party nginum siya ang mga kataraw bansupan kami upat ba niyang nitan kami kaan kabaklan kabanyata nagajintukor jang kiaan juga sarkar India hagan nagajala gaji ko kipat ba ngadon gaji isngang tuwa ka na skemru bagi pat ba hagan nagari kabait gaji kin mempat tau kin mempat bishar yaga voice of the people party yang mentahi ngatit boy patba katsa bangalik kiya kumbo kiong kumbo badan nite private mangka palang jaka beja bat MDC bat MLA yang ala yaga voice of the people party nida kwa bini yaga voice of the people party dan sinsyal kalong ke tawas no tuma oh dan kibri kibangai kendu kiri orang ba kat sabangalek kiong baden kajingkerman juga jat kendri juga dari satang the voice of the people party telah mafi ke pipitiru pisek syubor lakut kari baga jat meril bat ngaru nganun trek bantat pucu ngan tangno wari ke epik ke jong katakan ngajing sisya meliu kun kinungalam ngidam bat ang itupat ba ko kipat babi kinungalam juga voice of the people party kisahnya betang api upat ba bapinum baga lala bapi kipat baru pinang baga lakut kajat kendri kajat nagatara beton kami ni kinungalam baru upat ba banum bakla dan lele UM haganai ke kenti ke pemerintah nomor upat ba ukit kumru mentahun bishar ya the voice of the people party oh nama dijanji kita sedang betul sosok bakla mentah dalik pan jingirap dalik wak kijinge kiong kundo nomor bopat ba menani wakersan pra kat habadan Mudbor mapi lagi live pemriu teligi konstituensi nyajak haduk live rar teligi konstituensi lada kadai ke election MLA katanya asin syar marwai ya ke celah ke jeli
Ngijok mulai pertuli. Ngimsem lala bancok agi artli di konstituensi Hapor Sorslong bat hangpe Pak Riboy nomor kini dijaga kepada kampung 4 lesi dua dijak meri kepada semua atati ini. Noi kumbakan mentak memberi pengawan Bangkok menjadi keren selong. Kiwei tak kijak meri kila ai ini kira wan banyak kenduk ini kira MD the voice of the people party kabalak ban kelipat dia akan begala niru ngem baklasyu ngem ai ke cimbersan nama gelana ban ke jeniat kebaskem bagi voice of the people party kan yo lai posan ki MLA nakal lai pondril beli di konstituensi to kita pak di nama kita kadang kami ini mentah balang kita pensem ya kecil nginset kemat di skor di sini minum air ya tuai bikin pensem ke pagla ini hendak dalam hadu bangenda ai ke rapor hau apra ya membang minum pat kena minum pat bishar ngin sestang ban bishar yu pat ba ya ka PPP ya ki mengalam jam PPP nadu usnem apra upai pa udani dahat ban bishar ini nadu usnem apra onda na pinkot bor ini nai menta ku kipat ba ngidang jana peringkat ma jong gajile ngin hakban yele o wat mentangan itu ipi hadirin jong the MLA election hadi jia linting la train la yak bat ni train ban pempre ya ke MP election tanggon sibun kibasno arbatin ba kata ke PPP gan job Don di parti yang ini ngelakit mehuni job ni PPP tamanya perkat le tam gatu betul pak nomor bagai ikan di nasi upat pak lepas pak kumagalong itu ulangan star banang ekstrem upat pak unpat yang digejukan upat pak unum syair badra kemudian di bawah mendalam lalik pancira kini cupra se lek yang tu MP pra UMP yang ada abusan keluar sistem modul pergi tak haduk kata-kata imat kiberi kepada melian bantok kalau ini begini top loh nama dan kecingang wei balak kerni kecing melian la ban petak kini kepada melian bantak kin supat hidup betok la kemal yang wei usamlah ubadai usamlah ubatuk bah Tini sama betul. Ulain dari cintuk dari pau tadi Islam. Mereka pergi ke pau ke kempang. Baru dalam kempang usnufu bagai taga jimpang dalam bankiayu. Usnufu berumlah kerja. Usnufu lima bau sayap no. Wang ni kini paso bahasa. Kot mengelam niam ban pendoyana. Kot si ini pastor ban pendoyana. Ngam sulong syu badan lagi bayi yang gelakot lawan nu tau pastor ban penduayu balanda ulah penduai udah ki pastor ki ba ha kata ke jinja ke diga bala kam slam udeng ye kata ke baji ke basyu wa bat kong to le slok utong nong tu ai ke jikai bude ban kala ke pemut Tutai mentuk ruang tuang rakut jemur bangan mentuk syuk nang lismat bangan kelap pemut no. Te hadirin kata orang tuangan duai. Barang dah tahu pastor ulah duai. Anda yang aman upai nunung tu ulaya. Te tu pastor bagi bariing ke orang ni ya akan ngapor mo. Uku akan pek dia biji wang. Kan biji kan bensyuk kalau ada naga ketijung tuang tu. Udang tua ada dua kelemat sabun ya bro. Mengambil lagi kecil melian. Kakpi kalau syuyam ni. Kini kena alam kini kena syutak lupa tak mentah. Lakan lupa senam. Kelihatan top yang mentah penang bau MP yo absan keber. Senam haduk kata kim saleh syuk nomor kila melen ban top yo pada. Nomor tak kau kipai babi. Yang hablong kipai bagi berhusiar. Yang hablong kipai bagi berstart. Yang day banyak. But ngali nga siyang kumuk compare lagi pi Argentin yung Arden compare lagi pi Argentin yung the voice of the people party mo empat itu yang ibanin sinsyar pemilih pi Argentin tamat tanggawin wan lagi pi Argentin ini kan no wat numpat pentak kat bapin 4%
Benar-benar. Persen suara. Lalu ngimlong sapret segentakin. Nekumno pinci bentak 4%. Nangatakan ko apin alat ini benda. Alat yang voice of the people party. Nari ke MDC. Bat habang akran ni ke MDC. Oh, ngata aru banyak hal yang berkongsi nangalah. Ni social jengek mentah. Bayang ni social jengek. Haga power benisanya ke parti. Haga power bini pun create election namanya. House name. Apply. Pun power diberi baniang lagi pipi biru. Bun bam create. Ngimla ban yo tang lai poar tang lai poar ki candidate. Yo tang khat rangut ke paru ban ki kek palasu. Ala ka tiket gitu gon pa na ke klimat. Namar boleh boro-boro di snow le lalong sunu bani election film bisa. Tengkat rangut niyo ki candidate bangine kon dia election emily mentapat nyo pras thongot nagoy constituency watan tiket hala bekot kini hab tengwe tigai ke bangi ko abang ye pigi pat ba kalau ba nangni syakmat kan bangi pentre yang ni ke MDC wat pelet jumut ya utar candidate pelet jumut ya ke parti ba dengan nongrim jaga parti. Benar-benar. Waktu yang cuma di kandidat, mulai pelaj cuma dia ke mengrim juga parti pada parti. Ada parti kan pilihan dua syariah ini nemsei. Jadi beri kibangilak ban syariah, kibanung syafir, pantam MDC election ke balaban pet ke bamon. Oh, ni teng-teng apa ni syang peran mengelam yang lasuk memben MDC election pada badan. Nama lagi presiden mentah lagi pegawai tiket mas njok ni apa yang PPI mante. Apa mah? Naga taga tahu. Oh, tidak mendan di perlak di pisui, tidak mendan di bayi di basem, di batan tiket mereka berkut. Tongkat bangarai ke parti ngapiang be. Katakan kan yalam ini, katakan kan pelang ini, bangin yo ban kek, ya uso, jangga jingjok, batang ila ban yo, ia kejing sensyar, haus nam atopra, kan mau unir bamarek ningkong, UMPG, uatam lailak, yo kue hajar tam, menta uns ai, yau tau ding hak ni kepada mare MDC, kini jadi ban tambun, bat ki gens ai, jadi bagi ban mare MLA bangin yo ia kejing jingjok, awatopra, yende ban rem hak ni like election ko tupat ba bagi jama amlele ai ni kendo indo mo chinge ai ni kendo mo sosan ben namar nyimla horat lara gamang gamang go joblay lada la ngiru ni ko amak mentah-mentah iban sincharno ye de jelame galea ndeni hap ye ko por go joblay ublay ro haban tunjo ini kong kajat beri namar ngiru kipat ba teng-teng ngila hiar ha ko komperkha lailam bagala ini mentah kong the voice of the people party ban sneng ban kraw ban ikai kumno ban wara ay gajitli kumno ban wara ka akor kuburam kumno ban le persya ay gajing sniu kumno ban klepat ya gajat mreu nang ta gajinya lenti gaji ko kipat babe tamo gajinya lenti ko besok tingan nomor kata dah ka por ka bamenta banai kuble yepi bat ban ye thuru ya kita ke gajinya lenti the voice of the people party badu manyi kipat ba ini dalam kipat ba kiba scam ya ke jimut ke jimpukat bagi jingi kedua ke makum dari ke tantam bagi pentemai biang ya kata ke jingkut jimut ke scam ke jingi bagi pentemai biang ya kata ke rai ke jingi bagi deng ban ai ke jing bersam lahaga jingtoy ya kirim payeng ke jingi lahaga ke bangi ngile ngin kenal ya the voice of the people party ngin bersuatu lemru ya gitu di bampala ban kerjaan ini menagani bagi rukin ai ya ketiga man ketiga diang ke jongki orang raya snow sejain tuil santam sini kini gigi parti nama begiong imak lae menu pra atau benilek persyak tada dan gibong ngunyah kano bagi beri jumi na ban tiket lalu dia tiket pra kini job back kemeleleng dan pak doang mat uya start hal mo mengalam juga PPP oh ya tipi mat kini diberi ujungi dibalik pan tiket imat ka kataruh beri tiket kini diberi ujungi tiga gile benda kewintan suai ke plan mah ni peniang mana ki parti jungi diberi berjob tongin peniang independen no
Nang manginamay chupai ba akong KNPP. Nginamay chupai ba ala sigum kata kiseng upai ba umpriang su kinlet na kung kiring shimat mo. Daga na ba hayo mi kiring shimat nai ba abot dengan form haye te. Taba mahaba. Mo sabar tiwan daga banyan haye dengan form kadon. Tanamar kata kataw ngere ban snutu. Lapuan daga na kuno lintiru kun kinalam ngin persang banjat banat pusau dia batu pipat baru bangilang pipat ba kibasta tiga junian gajin naman katahan ni kapor kalau manai kubel ya pipat ba ngindang hapanya yat ya kan galanti sakkat to kan po o ki ege jurang gi jiman hagan ni ka jura gi kibam itmat shu ko pipat ba habang ipet kaya jing kru jang sarkar kindi nam taga bit ka piang jupat ba mereka David kumuman pementoy tangi gitu ki bri dua senda jongki kibang kita gi nang trai gi jongki kibang gi nang kersan gi jongki kibang gi nang bai tengka gi jongki te namar kita tahu yang skam hagan ni nongrum tan slam sho menta una kut arpat una apusa una basno una mi apusan apun do apun yo ni apun perawan nakatadang endai bantatlah kami ngama kami ke tri ke tri ke ngam ke lahir kecela megalia kalau dia menang kecela ke baris patam hari India kalau dia menang kecela ke bakil hari India dia kumba kalau menang ke kelalong kecela ke betul hari ini disini orang pina do prasiteng hado kalar siteng mensta don apa don ngayo tendo bri hante po office Tuan ki priu na kalengari na do na gentles nang ni na West Castles kiwan ban yam hado mga solar band ka clip Namara bang tao pertai ngai kita ke jinduk kai ke ot jo jogi ke pada snow sangsa dan diberi di bahagian pasai ni kita kisah syadu syalai tosin jangan lupa kita di Emily tongki kentre bangsa ini kita kisah dan diberi kita jige agajing ya bendo kajing banju ke jinduk aga pang ke sidom balik kini kalilong kumi kata sarkar kayu Emily Shupolak Shisnem Baling Barat dari Shupolak Una Banai Bai Dawai Lini Una Banyara Bigunugudu Kecik Kepada Mardo Dari Gibril Dari Shupolak Shisnem Ladak Bai Dawai Banai Kipada Ada konstituensi Dari tahun yang kandang Kam Banai Ini Kembali Shupolak Lini Arfolak Pindangi kita Di Hospital Sarkar Pindangi di mesin Pindangi Di Kecik Semar Dua ini doktor di Westa Mendangkam Banai Namanya Bebun Ngantuk lagi penentang hak main, wadah kataga berkini penentang. Nidan sekataga MLA scheme berarsta sampulak mengenai pelai kiat sini yang ada tempat pada yang ada scheme. KA kim kontrikam kim long kita shy, but kita pensuatu yang pada. The voice of the people party that kelak menonrak yang kecintrikam, keberkul, kebersuba, kebersy, kebandan hakai, kebangsa, kebampang kukipada. Ni terang kun ginaram. Nama kata ni ai kebeli berkai kecintasan kebakan lewat konten bagandai tangga MP. Ngalapit baga MDC election yin kampanye banyak MP election ngai kendo pun Gibril watch ni spread gentles kung MP ni MDC tu yin ano upra MLA yin ano upra tong mentang apa kini ke MP te isu tong yin anak saya ke kongres mentang kiba kun kita diperintah kita nang lupa berupra nang tang MDC banang tang MLA namar kata ngam ardin benaong banang live pundri tuli ki constituency kita kasih gentles upra unyo baik ya live san untuk ke live san tuli constituency but kumbaga menta waktu para garo nantai kira pa khubar dan cidan banyak kuah bandrat tingkong no ini ke bangsa nilai kuah bagi di parti kebanyakan percaya ke bangsa medan kewiru menta kendai setang ke VPP oh ini pedang suapa yang ke VPP bahkan wanlan sini siapa garwils telah berkalung kumta mendan je baga VPP kan sensyar nadusnya arajar arbra ko kipada be janga yin sensyar yang ke jela gaji dat kembang ngalajong balang the voice of the people party kan sensyar kan mengklek dan lele ya ketinggi dalam bambu ya kaspa jabari kecing kan mat ya gitu kita penentang bala ke bor kita lupa jubar ke bor kita sirke
ni Syagri ban pemberi spak yang kacang kejing kesem bat dia lagi shimet kinalam jaga Voice of the People Party kita ban suatu syai kita kuat bagi kon election naga Voice of the People Party kita ban suatu syai bagi parti kandung syah ya family lani MDC bolong kontraktor lani bolong supplier yang syah kamram gajni kene ban ay gajin Syagri yo pada kandai bane kene spa bo pada syaba ngene ngadeng supplier hantai po MECL MSCD gitu yang muncul masin yele election masin job masange no namang ngama syu bane kri kampat baki samla keji lani baki weipa na inda bane tulap ay ko ti pada ngan haban hon namang ji ya kamban Syagri yo pada nangaduk lari spak ngamlaban bantra dengan Syagri niko ada kum kata ke cimperkat kada bang bring hakita kita kuat dengan ki MDC lani ki Emily hakini ki per baki si ki banan kenang bang aban Aisyah ya kata ke Syagri kada pada onda hun bo pada onong ani ladani jendra yo kampor ya kada kum ke jinsincha lesi ke kanang long kuni ko kipat babi nangkan ni pan fashisin ya kata kecing kesyang do syam kecing kenala mingi kecing boy kecing pi ngam jukret ban boy ke chat meri malaga stat bat malaga be ban boy ke chat meri ma boy ga try teng malapun slow hangai ke cing ut jaga chat meri ngan le ayu apai syuble bon ai ke jing syai ke jumut ke jiphat jauh pat ba pay nomor kata kau lalingo let baro hagani kakenti kulu pra kumulo kremlon train bay ulo bot kama isya kay hidup kata-kata naong ni diprolog kiba sufu bat kibanget orang kani punya beli bagadon ke jing train kaba sulendet ke jumble ketiga jumble dengan ni ke jiak limpi ke jing bananget baro ni kiba ni dan kata ke jing sufu but when the Voice of the People nama petang ni don ke syariat ke scam how play bara ni let teleng ni pet ya upriu ni ga priu kum ukasi kum ga chat tumriu ndai ni pet ya u da ba wei pat kum pet ni pet kum boy war knar maram lingam ni pet kum ga chat tumriu ni pet kum ga na ga parang na ga parang ni pet ba urai naga chat mendri ko jimi katagan ngo tondam dengan ra ya ga jimi tuli hapreng ga chat mendri ko jimi bandu ra ya ga jimi super kemlon palang bandu ra ya ga jimi super niam bandu ra ya ga jimi super bang ga jimi super kan dengan lang bekewe namanya syukra panang ni baga jimi ka jofri pa kaniam ko ga jiri ko play ma ka jiri ko jofri ko play kamla ban pengeslo ya ke jere ke jini bakke imlang salang haga imlang salang habalang kawai ke chadru kaba smil haga imam salang kalong dai kaba smil labale manu ko kipada tani dalong dai ke bangi tua ban pensai ya pe kipada ba ide ke jini ke bangara community ban manglish na ngendang tradition ke ni ke por ke banunta kum ga tak jang jing pensam kum ga tak jang jing kutmur ke jing pen kmai biang ni ke jumut chupra jini bangin dang ai ke jing Bakwan yang the Voice of the People Party bagi nak puskan lagi cuma cepat bagi nak Islam tong ini jangan bagi cuma bagi peta yang ke syaf ke jopra yang lihat mab baro bagi pertarang yang ke syaf ke jopra nang bakata ke jingkut jumat fajuni kanya kumai biang nagoi ke sini syagoi ke sini nagoi ke por syagoi ke por yakin tu bagi ni torlang sini semua kini ke biang sini ada lang sini semua menyo yang ke sir ke babang ke sir ke setelah kita ingin sini tujuan lang sini kami kalang tahu ke jalan air kubur bak jalan babat pri pendapat yang kita kubur segi paras neng di paratau di jengki banai kubur lem ni pi agak keteng di sini kenalam coba Voice of the People Party baraga keteng coba Voice of the People Party pen snow yang kita kubur segi nang senang agak di West Gentles District Borokoi badan kenturu iki badan air ketika dan air ketika yang ini terus hitam lang nang nesma bad nam don cing abatin anam don su da kumai pak bala
ban pembagala yaga lintia jongga nongkur santra ha Giants lagarang East Giants lagarang West Giants bat kunjuru hagar ri tar e kasi tilang bani kinaram hagar ka player ka banita praktilang naman kilang ang biro ila polang emang jongga muna ba prek serwan mo ni ay kumli ni priang sarai kunjo kaya ini lapor ni dia pertama bani kinaram bani pertama yang tak jik bani pertama yang tak jik sanjut ji bani nang try sitam nang smart nang tak voice of the people party but nang bangila banyo yang tak laway ke basngan nang tak ikon giti ke jenga ke jompo nang pertalang bani kinaram hanggang ka pro license nang wa bani de raru giti ji kum ka tak sisa baga jeng perta ke ji kando bani si perta le men sisa nabu kamisim bani de mereka baginalam jongga voice of the people party haring kat kita ke nomrem ke baskan haring kat ka nomrem juga sinshar ka khara ko baga jingkot jinut ka baskan bani jap ika bangsa nen jap ika jinge shlem kma nen jap ika ta jindut ka penut baga badan hikmat kinoni ke nang sem je bodon ko pak babi nen pertalang haring ka pro ko bumta ha pro Going to PVP, way by way. Creation of the Pagla in the ones come up, but Tomaso, yeah, that it was candy jumping, you can do one to cut jumping, but I'm clear, I'm saying, come on, Banker Shan, you